Suar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ke Supreme Court latak ranting ke Sarkar Tamil Nadu. Hal kejing temu jangka bentai Durmat, yang Menteri Rangba Berim jangka Tamil Nadu, Karuna Nidhi. Arngut ginang bishar kebetian bishar ya Kam, Ketua Justice Vikram Nath, Peru Justice Prasan Kumar Mishra, Lapinmi Eko Hukum, Baba Misyak bentai Mat Lani, Pempensak Nam Ïano, dah kepenut pat dah Pisa Paidbah. Om Syah, boleh pincu pelut Pisa ka ya Pisa Paidbah, ben aina munang yang lamberim jangpi, angka hukum ke Supreme Court. Ke Sarkar Tamil Nadu kelapan jingbit bentai umat dur, ubah karenong, harga cakap Paidbah ke Basyuah Bandrung, Syavila Yor Daily Vegetable Market kebadan Haswarba, Hatirunel Valley District. Hindri ke Supreme Court Kamsha, bak kepene ke hukum jangan Madras High Court. Kamin jua ke Madras High Court kalau bagajing penyeng ki Durmat ha jaka Paidbah ke penuit dekayat ke yang ki Paidbah, bat kuan rak ro ke jing deheng kali. Bakat kum geriti sensyar keri, ki Paidbah ki darnya ke hong bikin nyat lait lut kelam jing syak penuit, baga Sarkar ki dewan buram ya kata. Ketika kam kelapoi ke Supreme Court dihadirin bakalami ke jingatai ke babun halau ke jimbaran kam dah ke Pisa Paidbah bentai mat yaki politician.